Sanibona, ngaphambi singene kwividiyo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enisikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisisapothe njalo ngokubuka amavidiyo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela-ke singene kwividiyo namuhla. Kule vidiyo manje ngifisa siqale ngodaba olubalulekile bese sigcina nalo muntu lo okuma-detachments u-MK Party ngapha emkhanya kude orisayinile. Kodwa okuhamba phambili kuqala asike sikhulume ngale ethinta iy'mpilo zabantu nale ebalulekile ethinta udaba lwamanzi. I-Portfolio Committee on Water and Sanitation behlangene isukwini la izolo kwaxoxwa ngodaba lwamanzi, ngoba ngikhuluma nje khona iy'ngxenye zaseGoli kumanje amanzi asinawo, ahambile ngenxa yokuthi kuthiwa kune-maintenance ekhona. So udaba lolu eliseduze nenhliziyo yami ngoba ngiyafisa ukuthi sengathi singalibheka sizwe futhi nangey'nhlelo ezenziwayo ngamanzi, ngoba ngale kwepolitiki le yenzekayo nayo yonke le nto eyenziwa i-MK, amanzi ayisidingo esingaphezu kwalezi ndaba. Manje isinqumo engisithathile ukuthi ngoba ngeke ngikwazi ukwenza amavidiyo amabili azobe ehlukene, angisale sengikubhanqa kwividiyo eyodwa. Ngingakamcaphuni-ke uMamkhawulo ngoba sicela sizobheka yena sizwe impendulo kaMinister kuphela bese singene kodabeni lalo muntu ole-MK. Ngiyacela ukubonga kubantu abasidoneyithelayo. Kune-akhawunti la kwi-comment ephiniwe, kunabantu abasidoneyithelayo ngalokho abanakho. Ngiyabonga kakhulu, kuyasilekelela lokho ukuthi nathi sithole idatha sikwazi ukuqhubeka senze sini-update ngakho konke okwenzakalayo. Ngiyazi-ke kwesinye isikhathi siyasikhuluma izinto omunye angafuni kuzizwa, siyazikhuluma izinto futhi obona ukuthi azihambisani nawe. Angeke sixolise kulokho ngoba thina umsebenzi wethu ukuthula izindaba. Asinendaba whether kuwe zibuhlungu noma zimnandi, kodwa umsebenzi wethu ukuthula izindaba. Into esenza isiqiniseko sokuthi siyayenza iyodwa ukuthi asikuletheli iy'ndaba ezingelona iqiniso. Iy'ndaba masiziletha kuwe suke sizazi ukuthi ziyiqiniso, yingakho sizoziletha singawakhathalele ama-feelings wakho ukuthi wena ufila kanjani, as long as ziyiqiniso noma as long as si-convinced thina ukuthi le ndaba ziyiqiniso. If ngiletha udaba nginobufakazi bami bokuyibhekapha le nto engisuke ngisho, wena uma ngabe unobufakazi obuseceleni ungangiprovide phela ngobufakazi bakho sikwazi ukubonisana. Yingakho i-comment section ikhona ukuze sikwazi ukubonisana. Njengoba ngisho ukuthi ngiyafunda kini kakhulu, ngiyafunda kini la kuma-comment kakhulu. Asicaphune kuMamkhawulo asize ukuthi utheni uma ekhuluma ngodaba lwamanzi lapha kwi-Portfolio Committee. Okay, Chair. Ngiyezwa, ngibonge futhi nohlelo lolu olusha lwe-National Water Agency. Kodwa nginokwesaba. Ziningi izinhlelo zizanywa sibhekwa just ukulwisana nalesi sihlava esikubhekene nomhlaba wonke othinta amanzi. Especially kulento yama-water board. Nginenkinga and ngibona sengathi if kungaqiniswa isandla kubonakale kulandelwe omasipala babhekwe ukuthi ngabe bawucabangela kanjani umphakathi, ngoba phela i-water board, ama-water board umsebenzi wabo uqoqa amanzi emfuleni bafake emadamini bese yaklina kuze ahambe amanzi aye kubantu, okusho ukuthi kufanele bakhokhelwe ngoba la kusuke kuyimisebenzi. Kodwa manje ngibona mina njalo losikhuluma into eyodwa, ngoba omasipala ibona kanye laba abasifeyila kakhulu ukuthi bangafuni ukukhokhela ama-water board izimali. Like njengokuthi kuthiwa nanka amanzi, like njengomkhomazi, kuyavela umkhomazi ukuthi omasipala akafuni ukusayina. Lithi elami ayikho yini indlela engenza ukuphoqa
omasipala ukuthi makufika imali balandela ukuthi imali iyawenza yini umsebenzi ofanele wenze efanele iwenzile lo mali la ukukhokhela uma-water board ngoba ama-water board agcina kaza limazi ungakhokhelwa kwawo ugcina sekulimaza even izinto zokusebenza lakhi ey'balulekile amaklinikhi iy'kole njalo njalo ngoba bavele bathi umasipala bavele bathi labayana ngeke sikwazi thina ngoba sikhokhelwe ngize la sinenkinga la engayazi ukuthi why silo siyikhuluma lento ehamba ivele le-infrastructure othola ukuthi indala ngicela lela limi khona omunye wethu engimzweliveza angisho ukuthi ngikhuluma naye as such but kodwa ngicela ingavezwa la ntoba la ngikhumbula kahle kwathiwa lana sekunomshini ofikile osekuzokwazi ukuthi kubonakale nalana okhrekhe khona nala kunepayipi elivuzayo kodwa ekugcineni lonto zange yenzeke lilonke ake kulandelwe imali esuke yabiwe yanikezwe labo bantu omasipala ukuthi isebenza ngendlela e-right yini ngoba la sikhuluma ngempilo zabantu ngize kule ngibuyele lapha emuva yabona if sikhuluma ngokhokta sikhuluma ngenunu engenalo ikhanda engenawo umsila ngoba sihlupheka kangaka nje thina siyile portfolio committee ukuthi bona ukhokta akawenzi umsebenzi ofanele awenze ukulandela omasipala ukuthi bayisa intuthuko kubantu ongaba yiwo amazwi njengoba sikhuluma bese ngibuyela kancane kulawa mbuzo kakhoba ngalo 17 billion nakho-ke kuvela la ukuthi no lo 17 billion wawuya straight kukhokta nomasipala umbuzo wami ukuyabhekwa yini kwawona ukuthi mawusebenza usebenza ngendlela ngabe wona ukwazi ukulekelela ukuthi kukhokhelwe laba bantu noma le mali ukhokha uzenzela amarali njengoba sesibona kwenziwa amarali njena ungazi imali iqhamukaphi kokhokha izinto ezingihluphayo kakhulu lezo ngoba kusho ukuthi la thina sizolo sigidagida entweni A1 while abantu bakithi amanzi bengenawo while abantu bakithi befe ibhedlela bedingela amanzi ayimpilo yabantu esikoleni ayadingela amanzi emphakathini kunabantu lana njengoba sesikhuluma nje abashintshwayo abangakwazi ukuyigqokisa abadinga ukuwashwa banekelwe ingubo laba sebegula ababizwa ukuthi ama-ill uyabo ingiphatha kambi lento njalo sikhuluma indaba yamanzi and leko ngokukhokhelwa lento eyenziwa kulaba ama-water board ayikho yinhle kahle hle ukuthi njalo solo sakhuluma into eyi-1 laba bantu abakhokhelwa imali akekho futhi noma balandela kuthiwa okay lo masipala siwunika imali engaka kodwa manje le mali ayanga noma le mali igcina ikhokhela iy'poki lezi ey'gcwele komasipala ngiyacela ukuthi minister wena njengoba-ke wena ugovernment we-GNU ake niyilweleni lento ukubheka ukuthi isenti nesenti lenzeni not just hambisa imali nje egcine la bantu futhi le mali bayibuyisela back ngiyabonga Simzwile uMamkhawula ekubeka konke abekubeka kodwa-ke sizodlulela kuminister manje kuPhemi Majortina sizwe ukuthi yena uthini-ke njengoba seyibekiwe yonke le nkulumo futhi nguyena ophethe phela ngoba uMinister we-Water and Sanitation ngicela ukucaphunela yena bese sidlulela phambili Minister. Thank you very much, Honorable Chair. Angibonge kuwena Mama uMakhawula uyishaye esikhonkosini. Udaba osikhuluma ngalo la nokushilo uwamaphatha u2. Eyokuqala yile yokuthi uma siza nale agency le agency asiqiniseke ukuthi isebenza kahle. Kodwa uthi wena Makhawula ukuze le agency isebenze kahle ukhona okunye kufanele ukuthi kube kuyalungiswa and sivumelana nawe ukuthi manje lokuthi amanzi asuka ngaphi
ayophela kuphi usibambe kahle ukuthi thina siyi-department siyitha abalanda amanzi emfuleni siwafake sakhe idami siwafake edamini asuke lapha edamini aye ku-water treatment plant amasawasuka lapho angena kwi-reservoir ayophuma epompini lapho kula kufuneka khona abomasipala kula i-water board zifika khona zibanikeze i-bulk water supply from the water treatment plant and uphawula kahle mama uthi ukuphila nokufa kwama-water board kulapha komasipala and thina siyi-department asinikezi abomasipala imali i-equitable share lokwemali abayithola kuhulumeni eyimali eqoqwe ngokubhatala intela mabeyinikezwa abakhokhe okwesibili abakhokhele amanzi abawanikezelwe yi-water board ngoba nabo bakhokhisa umphakathi ukuze babe nemali okukona kungenzeki kahle mama Khawula lokho siloko sihlala sikusho la kwi-portfolio committee ukuthi masebeyiqoqile le mali esuka ekutheni bebethengise amanzi abayithathi le mali bakhokhe ngayo abayithathi le mali balungise abophayiphi babo abafuzayo so ke manje ke ma isho ke ukusho ukuthi thina esesikwenzile esingakwazi ukwenza asikwazi kuyibamba thina imali yabo kodwa sikhuluma no-National Treasury sithi kuyena akabambe imali yabantu labo masipala ngoba labo masipala abakhokhile yiyo yodwa indlela esinayo yokuthi sikwazi ukuthola imali yethu ngokuthi sibambe equitable share ibanjwa u-National Treasury ngoba sesibacela kodwa asikwazi kuzenzela siyibambe singabanikezi ngoba abekho phansi kwethu engangike ngakuphakamisa ngenkulu inhlonipho la kule committee lethu ngathi nina owena umsebenzi makuza ngakithi niwenza kahle futhi nisi-oversight-a kahle kodwa kuhamba kungenelela lokhu kwamanzi angafika emphakathini ngaze ngaphakamisa ukuthi kungakuhle ukuthi le committee lenu mama Khawula likhokhele usihlalo ubaba uBasoni mangakhe nibe nomhlangano nalaba bomasipala no-COGTA ukuthi kahle kahle COGTA ukungani ungakwazi ukuthi udlale indima yakho phezu kwalabo masipala le ndaba oyibeke ngakhona ukuthi amanzi adingeka kangakanani sonke sivumelana nawe kakhulu ma and lokhu kwalo 17 billion ngempela akuzanga kuthina kuhambe ngale kwaya kuCOGTA yenye yezinto noma ningeza mhlambekeni nje umbuzo obhaliwe ukuthi uminister woCOGTA akanitshele ukuthi le 17 billion yenzeni ihambe kanjani kodwa thina sikuzwa kahle mama uthi kufuneka kuqiniswe le technology yokubheka ama-pipe ukuthi le kuvuza kuphi i-asset e-local ye-water infrastructure ekamasipala and laba bebeye lapha ku-indaba abavumile abomasipala bathi bona babona amanzi evuza bangawazi ukuthi avuza kuphi and ama-resolutions ayithathwe lapha athe ake nifake le new technology khona la e-countryni ekwazi ukuthi i-dictate ukuthi amanzi akuphi thina kwethu infrastructure mama Khawula kuba khona okuncane okubonakalayo sishesha siku-athende yikho sihlala siba ne-maintenance scheduled for June, July, December, January ngoba senzela ukuthi i-system lena yaboma-pipe ingaze iyeke yona ngoba seyikhathele kodwa kufanele ukuthi simane siyisevisa kodwa lokho kushilo siyathatha konke and ngiyabonga kakhulu. Thank you, Minister. Honourable Makola, are you satisfied with the Minister's response? Yes, ngiyizwa kahle and ngiyajabula ngoba uyavumelana nami. Omasipala abenze sure ukuthi bayacabanga ukuthi balida abantu ngiyabonga.
So sekucacile ukuthi uma abantu bengenawo amanzi, inkinga isuke komasipala. Omasipala laba abenza ukuthi abantu bengabi nawo amanzi. Asidluleke sidlulele odabeni lwe-MK Party. Iletha le ibhalwe ngomhla ka-2 kuJulayi 2025 okuwusuku lwanamuhla. Ithunyelelwe kuMkhanyakude Regional Coordinator yathi CC KZN Provincial Coordinator. Isihloko sawo sithi Resignation Letter as Umkhonto Wesizwe Party Member. Fundeka kanjena-ke uthi Revolutionary Greeting. Ngiyethemba ukuthi le ncwadi nithola nikahle. Kube yisikhathi esinzima since ngajoina MKP nge-16 December 2023 after President Zuma i-announcile ukuthi ikhona ifomiwe. Ngenze okuningi kuMkhanyakude Regional. Even nangesikhathi kwakungekho fashionable ukwenza njalo kwamanye amamember. As i-coordinator ye-region, ngisebenze ngokwempumelelo ukufoma wonke ama-structures akhona kwi-region. Kusuka kuma-voting district, kuma-ward ayi-80, ama-sub-regions awu-4, okugcine kusiholele ekuthenini sithole ama-vote amaningi kwi-region. However, sengifike ngabhekisisa manje i-treatment engekho fair kuma-members. Ngayibona lento ukuthi inkinga enkulu ekhona ngaphakathi kwi-party. MKP it seems as if ibukeka sengathi operator more like a family and friends business rather than a political party ekufanele ikhulule abantu abamnyama. Ngikuqaphelile ukuthi kune lack of discipline. Iyashort idiscipline kwamanye amamember. Abanye besebenzisa ulimi oluhlambalazayo. Abanye besebenzisa i-dishonest noma ukungasebenzisi iqiniso ukuze kurane organization. Lokho ke engingakholelwa kukho. Ngithatha isinqumo sokuthi angilekelele iMayibuye consultation team econvenwa uMr Floyd Shivambu. Ngiyabonga kakhulu ithuba engibe nalo ku-MK Party. Best regard, wayeseke bhalwe duly signed by uMkhanyakude Regional MKP former Regional Coordinator Mr SE Ndlangamandla. Lona-ke ngomunye wabantu bebeyingxenye ye-leadership yomkhonto wesizwe party njengoba kuthiwa beko-regional coordinator womkhonto wesizwe party ngapha eMkhanyakude. Nayo sethatha isinqumo sokuthatha ikhumo kumkhonto wesizwe party. Yena-ke usesulile akasesilo ngisho ilunga. Akayeki isikhundla kuphela uyeka ngisho ubulungu bakhe, akasesilo ngisho imember yomkhonto wesizwe party. Mhlawumbe ufuna ukuthi azinikele ekuthenini alekelele le consultation process abayenzayo lapha yeMayibuye. Umbuzo engizibuza wona kuwodwa ukuthi uma ngase kugcineni bengayitholi lento abayifunayo bese bethi abayivuli i-political party, shuthi uyophinda aqale phansi futhi afuna ukubuya kumkhonto wesizwe party. Kodwa nalapha ngilibona iphutha ngoba nangu noMfeka wakwenza lokho, waresigna waphinde futhi wabuya. Osho ukuthi angakwenza ngoba uma khona omunye wakwenza kwangakhombisa ukuba nenkinga nalo angakwenza. Ilokhu ngikubethi akulethele khona. Ngiyacela ke subscribe, share, like, ucomment. Ungasupport ukujoin membership, ungasupport ukusdonate noma ngamalini. Ikhona i-account kwi-comment ephiniwe. Mina nawe sidibane kwi-video elandelayo. Ngiyabonga kakhulu.